Смирна антик кенті. Смирна бұрынғы қалағы. Бұнда римляндар түзгендер ушундай базилик бул храм. Ошо храмда эмнедир кызык немелер бар. Азыр карайбыз. Немелер бар. Ikkinchi Boat tiraһында төзелгән. Шулай ук монда византийстар да, гректар да ниндидер үзенең клад эшләгән битендә төзелгән. Османдар да куллангандыр ниндидер вакыт. Нисектер мені бик қызық бұндай жерге. Қараңыз. Буртаж здесь нет. Олар бында булырга тиеш. Канализация монда гуму үткәрелгән булган ушул вакыттарда уже. Һәм турбаларды нидән эшләгәннәр? Балсыктан. Шуны күрергә инде, табырга инде каерда икән. Ничек бау төзелеш блоктар бер-беренә куелган. Улар бик тыгыз куелгандар һәм уларның геометрик фигураларын карагыз, бик тигез кесилгән бүтән яктан да. Һәм шул бер-беренә тыгыз килеп торалар, я бер-беренә кереп торалар. Улар таштан, каялардан бәлки киселеп алынгандар. Шул блок килеш. Ниндидер технологиялар булган, ниндидер китәпергән корамалдар алдынгы. Хәтер төзегәннәр бик. Монда ниндидер ягылдар ташта. Һәм ул арналган
Lilius Menecles Diofantos деген bir merhamak kişiге енді news'un көйдіртқанда сөйтке ол бұнда гладиатор ойындары орналашқан бір өткен енді башлаған бірінші ендейдер мұнда хаттай алған ұсылы құралдар менен нелер менен хайвандар менен гладиаторский бойдар ұйыштырған шының үшін шындай иттелік таш құйғандар. Бұл вообще жестко. Үстегі тұрған колонналарды қарап білейік. Бұл таштар несек тұр екен? Несек келіп түшмеді оған. Бұл Басманы районы. Да, бояқта. Мұнда күндіз барып келер керек. Кейсін мұнда аптасына көрерге. Бұна шындай базилика. Храм римский. Бұнда нендейдер мозаик чызылыштар болған. Рим императорлығы вақытында, мұңғы вақытында. Бұны әлі қалып келелер өтірмек. Бұнда түрік өтті көпек. Көпек қарамды. Тігінде серкау болған. Жоқ, мұнда башны. Тігінде серкау болған. Мұнда үйлер болған ақыры. Неше тұрған. Мұнда базилика. Так, бұл арка. Яңарақ тергізгендер ақыр. Батылықтарын табып. Мұнаты императордың скульптура. Айтып бұл өлен астында мұнда жерде әлі бардыр біріне. Тағы қалырға мұнда. Бұл немелер қатылып сығарылған. Әм оларды үйірға тиіштер. Әр бірін пазылғымақ табып қай ерге. Бұнда тұқиғандар өт. Бұнда ғамына табып үйірға тиіштер. Әр бір деталін. Например, маңында тапқандар колонна. Мына машиналар. Шу мұндағы местный буртаж, мрамор, гипс. Мына бұны гипс
Мен ошо тишкендер, аны уйгандар ялкауланмай. Ну просто император айткандыр, тиги архитекторуна. Мына ушулай матуртуп иштегит, ишемегит. Башыгыбы кыркам. Или четвертовать етем дегендер. Ошо киши ишлей бесплатно. Или мучительной смертью помрешь тебе. Наша весь ишлеген баха. Ойлоп караганга отуру керек. Булары уже Осман периодунан калган акыры. Сумке карап сыягылган. Харифтер менен кайбирлеринде жок. Бул тиги ликийский нелер гранцларга окшогон. Короче, бул урунда бек бурундан киши жашаган. Шунысы мында тиги культурный слой катлам болуп келген. Астта мында немелер ликийский немелер бар бүтүндө, шуну римский, византийский, греческий, эллинский, шуну османдардыкы биз ушулай деп мында келип буталган, кушулган. Мында тагын немекейлер калган. Шулай Түркия тарихка бик бай. Шулай айтып, Агора антик кенти мына ушундай турушунда. Әлеги вакытта тага казып сыгарасактар аны. Бүтүн булган немелерин мындагы. Амин. Хатирабызын бул борунго ташка, архитектор ишлеген ташка отуруп кетейин. Ким ишлеген, касан ишлеген, точно уже биле болмай. Кимдер ишлеген. Биз муну ишин эле көрөбүз. Бахыр төдөсүлөр исмам шундай бирөө язып калдырмагандар. Шундай исимим тиле булай, мен шуну ишлендим дебейбит. Тек императордардын исимдерин калдыргандар. Мэр мында, тага ким анда болгон шундайдар. Хәзер инде әйдәге Басманныйга барып киләйек. Басманный. Ана шул якта мигранттар күп, сигандар күп. Иске район. Мине хостел. Әлеге мин яшәгән хостел шул якта торган башланган урында. Абыт буланың үҙенең центр ягы. Монда иң кызыгы өчен мәктәп бар. Мен монда бисей бар. Betliydir bunlar. Точно бетли. Без кысына. Астын. Şu betli beseylerin Türkler yaratalar. Kısaklarga onda eskilip tutalар meşeler. Uramda yürüyüp kreslolarga oturup kaydaganalar. Mescitke ineler bunun. Аптыраталар, ну, меня не әдірек оқшамай бұл. Түріктерге нормально өзім. Так, қаян сығырған мұны.
Bana tağın bir bitlegen hayvan. Min uylayım hem bu qala ul borundan belki bulgandır. Bek borundan. Nindeydir aldыңғы технологиялары bulgan халық yaşagan. Hem olar buna şunday nimeler tödey algan dersin ki ul bütün Türkiye buylap Египеттен onda Künyak, Künsıгыш Азияла, Мексикала, Америкала şunday nelerdi bit күрәбез. Bütün yer şarı buylap. Hem ular bütәһле buna şulay yer астында калган, bu сында казылып сыгарылган әле. Алар кызыл балсык астында ятканлар. Шуның өчен византистар буны төземәгән. Улар гректар монда, византистлармы, римлармы? Улар бында килеп, мына шул калдыктарын көрүп, имеректерин үстүндө яткан, үстүнө ана шул тагы әдерәк бәлки казганнардыр. Һәм бында шул төзегәндәр үзләренекен, үзенең калаларын, өйләрен. Һәм улардыкы беленеп тора, күренеп тора, унда уже ябай, әлеге һымак методтар кулланылар. Әлеге һымак бәләкәй кирбестәр, бәләкәй таштар унда кеше күтәрерлек